BJP government center da pai biriba BJP government china akoi yamna mit se yamna nungai dana yenga ise ha siri gi property sing che kamai toraga lut tawsige kamai toraga phoitat sige kamai toraga lokthok sige kamai toraga akoi masi manipulate tawsige interfere tawsige habi pot abakha yeng ba hore bako do wakphasi akoi gi wakufa haiba arabic ki terminology amadagi lakpani permanent dedication habi amuk han loksan ba yadraba aduga kathok kadoi se kanagi damakta in the name of Allah lagi damakta kathok khaba aduga property habi ana lagi damakta kathok khaba property se it becomes to the property of Allah habi lagi property oire adu batung degi aduga lagi property oira ba matungda lagi property oi khaba potche masi kari purpose ki damakta season na gadori bano habto amuk lai si na gadori ba se masi akoi pious adigi religious aduga charitable purpose habi ana mayam na khangi ko religious hair gati akoi mosques adigi idiga darga ari graveyard habi mayam khangi kabristan bani ko dagi akoi imam bra makbra sina singba adumba mafam singa akoi pir khana orphan khana akoi yatim khana su khani ko sumba mayam sigi purpose da season ba do religious purpose ko atopa amana charitable purpose hai ade charitable purpose haibadi kaino haiba kanda akoi leitable lairaba widows and the destitute women ko mukhoida tengbang pibase misi sigomba adagi angang gari yamna phaba like tam janing ba aduga like tam nana bagi mongonda economic support watpa adu miyoi sing scholarship piba gumba adagi ana layeng baga mari leina hospital facility provide to gumba education ga mari leina ba facilities provide to gumba such kind of things misi apoi charitable purpose ge manunda chale si hiram sing sida season na ba sina ba yagani work pagi kano se si kanamta na state na monitor to ya daba untouchable oiba transparency mental to daba audited value leitaba financial discipline leitaba financial value leitaba the kind of things adu oina akoi kano na akoi india gi home minister na ngasi ngang bai pe tai ko madu lale madu totally baseless ni false ne ko work masada work gi ek masada ada how to conduct the audit have se yang clear oina yaujari ba ko pious purpose na traga religious purpose ma sidi akoi kano to yate state na sesira rule sembana na traga interfere to yate magi recognized by muslim law ko waqfa haibasigi makhada comprise toraba adumba property se masi india da leiriba tongan ban nan statutory body mayam sigi marakta akoi waqfa gi property so khara adum chawi ko 1.2 lakhs of crore ko sisi chawi masi as per sasar committee report 2006 ki matungina ko masi khatang ure akhoi jealousy sesiri amna kalakpa khamban ba ekdam ami chawba mitaba gi pot amoina ure no masi gi property se kamaina work first da kamaina accumulate tawri bno haibdo mone amna kupna adom de analysis tawi de adom yam kupna yengbi da bam leire ba ko manipur da hair se ko manipur da leiba mox puna makse masi akhoi work for pot da register tawe ba are akhoi graveyard coversan puna maksi work for pot da register tawe are akhoi itki namaz sonpham idiga puna maksi work for pot da register tawe madrasa puna maksi work for pot da register tawe sige mayam se masi sigi property mayam china work for pot madu work for gi property oina accumulate tor ko taragadi work for gi magi kano si masana magi property si masana adum chaujaba tabane ba ada india gi mapan dadi hanna akoi muslim ruler sina 800 hena rule torami palami ko aduna maram ora kanda moigi masama su singi moigi royal palace royal family sigi chawstorba moigi property myamam lerame ba ko sigi property singse moina season na badaki ariamba moina sinna daba lam singdo adagi moi masama su succession direct ba adugi matam moigi property singse masama thanta wafagi property da convert tau khiye ba ko sumaina dedicate toramba yawi adagi religious purpose sangna season la pagi automatically wafagi property oina convert tau khiye yawi then succession direct badagi wafagi property oina convert tau khiye yawi howjik BJP government center da pai biriba BJP government sina akoi yamna mit se yamna nungai dana yenga ise ha siri gi property sing se kamai toraga lut tawsige kamai toraga phoitat sige kamai toraga lokthok sige kamai toraga akoi masi manipulate tawsige interfere tawsige habi pot abakha yeng ba hore ba for example ngasi ngarang ikoi koi dingai mamangda akoi sigi potse lakpaga iroina na akoi namaz solandre moksama namaz solandre haibagi social media da viral hoiba pot ama lei khami UP da ko property sing che natraga lanai property oigera sigi property sing che movable or immovable property sing che masi kari tawi hakanda masi dei sida kari gomba any time da akoi complain am laba wakat am laba natraga any kenoma conflict am rise tor ko tarba si conflict sidi at any time da manipulate tor ga dum rise to we aba pot ne ba ko adu conflict am la ko taragadi karai phawba koi gi kano to state government sina natraga central government na khut thin den be yabagi karai phawba forfeit to we yabagi hak si karai phaw paisen khar ba ge haiba kanda sigi amendment act se sigi masa sida yaure ko section 5 ta amendment act sigi manga su da yawe ko
कनागुंबा मी अमतना प्रॉपर्टी से मसी मसादा लॉफुल ओइब ओनर ओइदना वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी से ट्रांसफर तौब यारोय है अदा मासे कर्म लीगली मा कंपिटेंट ओइगदबा मागी प्रॉपर्टी से अतोपा मदा ट्रांसफर तौब याबगी पोछि कंपिटेंट ओइगदबा हाइबनेबा हाइबे अर्थदी वक्फ बोर्ड मसागी हाना लेजरिबा प्रिंसिपल एक्ट सिदा वक्फ की प्रॉपर्टी ओइना रजिस्टर तौननबगी तमक्ता महक मसागी नत्रगना मस्जिद ओरगना कमिटी दुगी मसागी ममिंगदा कमिट मस्जिद दुगी ममिंगदा प्रॉपर्टी सिगी पता लेगदबनेबा अदुगी पता दु लेरबा खत्तदा रजिस्टर तौब याय हाइना हानि प्रिंसिपल एक्ट यावरिबनेबा अदु सिगी प्रोविजन से डायरेक्ट पुसलकपगी मरमदी वक्फदा डेडिकेट तौरिबा प्रॉपर्टी अदो माना वक्फदा डेडिकेट तौद्रिंगगी ममांगदा ओनर ओरिबा नुपादुगी मागी ओनरशिप चैलेंज तौदोरिबनेबा ताजमहल दु चैलेंज तौदोरिबनेबा ताजमहल साद्रिंगगी ममांगदा हिंदू की टेंपल ओइरमी हाइना चैलेंज तौदोरिबनेबा अदुदी ताजमहल की प्रॉपर्टी से फॉरफिट तौब यायदना सुमाइना मागी ओनरशिप तो चैलेंज तौदोरिबनेबा ओनरशिप चैलेंज तौर मतुंगदा मा ओनरशिप ओइद्रे हाइबसे मा कनाना डिक्लेयर तौनी हाइबा मतमदा अखोई स्टेट गवर्नमेंट ना अखोई डिप्यूटी कलेक्टर जिला की डिप्यूटी कलेक्टर अमगी लेवल दा मागी रिपोर्ट मा within a stipulated time not अखोई 6 month तगी तातबा हेंदबा को मागी stipulated time पिर अदु फोगे मनुंगदा रिपोर्ट मा गवर्नमेंट दा सबमिट तरोकनबा अपॉइंट तौगनी अदुगे मतुंगदा डिप्यूटी कमिश्नर सिना हेक माना कनो इंक्वायरी होखिबा मतुंगदगी हाइरिबा प्रॉपर्टी से वक्फगी प्रॉपर्टी नि हाइना दिल तौब याररोय लोयरा बसरा हाइरि प्रॉपर्टी से वक्फगी प्रॉपर्टी ने दिल तौब याररोय अदुई मतुंगदगी कई तौगनी हाइ मतमदा ngasagi माना रिपोर्ट टू सबमिट तौर मतुंगदा स्टेट गवर्नमेंट ना ऑर्डर अखोई ऑर्डर थोकनी आदु ऑर्डर थोगा वक्फगी प्रॉपर्टी से फॉरफिट तौरे अदा सिगी मतंगसिदा करिगुंबा वक्फना करिगुंबा कनो तौगे हाइबा तारगना वक्फ ट्रिब्यूनल दा थारुबदा करिमता हक लेररोय मरमदी वक्फ ट्रिब्यूनल से सिसिगी डिसीजन से इट्स नॉट द फाइनल हानादी वक्फ ट्रिब्यूनल की डिसीजन से फाइनल नेबको अदा अनलेस को मा सिविल कोर्ट अखोई मेंटेनेबल ओइबा सिविल कोर्ट एप्लीकेबल ओइबा केस नतबा तारगदी वक्फ की ट्रिब्यूनल फाइनल लेबा हौजिकती वक्फ की ट्रिब्यूनल दुना फाइनल ओइबा याररोय करि तौरनी माना कनोदा केस से अखोई कनोदा कोर्ट चटपताई कोर्ट चटप मतमदा हौजिक इंडिया की ओइना लेरिबा कनोगी ओइना लेरिबा अखोई जुडिशियरी सिस्टम से मैम ने हेना खंगे अखोई जुडिशियरी से अखोई जुडिशियरी नत्रगा अखोई ईडी नत्रगा एनी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन सिंग से मतम मतम की रूलिंग गवर्नमेंट सिंग असिना इन्फ्लुएंस ओबा गवर्नमेंट सिंग असिगी कनोदा चटपा से 70 मैक्सिमम 70% 80% दी अदुगी सिस्टम दो अखोइना हौजिक मांगदा थोखिबा केस मैम खत उरेबा फॉर एग्जांपल राम मंदिर की इशू बाबरी मस्जिद की इशू सिदा तम सांगना केस से सोंगरा मतुंगदा बाबरी मस्जिद तू अधुगी साद्रिंगै ममांगदा बाबरी मतमदा सारबा मस्जिद से नसिदि सही चामरी की ममांगदा सारबा मस्जिद से साद्रिंगै की ममांगदा राम की मंदिर लेरमी हाइना अधुगी क्लेम दा येनरगा लेबा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि हाइबदुगी इशू से कोर्ट ना फाइनल वर्डिक्ट पिएबा माइल पी मतमदा मदु बाबरी मस्जिद तो अमन मफमदा लेबा यारोय राम मंदिर सागदा वर्डिक्ट पिएबा अदु खरा लेरकांदा आफ्टर सम मंथ्स मागी रिटायरमेंट जज दगी रिटायर तौखरे हौजी वर्डिक्ट पिरम जज तो अदु मतुंदा political party amana akoi ruling political party na mon ticket pira duga MP oigre such kind of things are happen in India so sigi system sing si yeng matamda akoi work phagi property sing se masi dispute arise to laga madagi state na akoi khuthin jalaga property sing se masi confiscate to na ba state property when confiscate to na ba sira masana su yaure akoi state government gi land se masi work phana kano to ba yaro acquire to ba yaro the work phada अखोई एक्वायर तौखरिबा अखोई ngasagi keno myam ama अखोई religious denominations myam ama arege long use as for religious purpose are no succession sigi ground sing sida use to kano to wakada acquire to property sing se haujikti state ki property ni han claim tor kadoi ne sigi state ki property nen claim tor ko matamda madu state na pakhan by appointee akoi kano mana district collector mana report am piraga du basis state na order thokadori ne ba aduga confiscate to kadori ne ba sigi sumain tor kan work phada lai ba property myam khak manipulate tor ga mang pa ya ba attack tor pa ya ba property snatch tor pa ya ba loot tor pa ya ba gi apprehension do ado myam da phawra isini da thumdan state की साइड की इन्फ्लुएंस हौजिक अखोई फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट लेबा मफम सिंह हाइबा तारे अखोई मरुओइना स्टेट अनि अहुमददे अखोई हैदराबाद यावब्रा अखोई तेलंगाना को अदगी वेस्ट बंगाल मोइगिदी सिगी अनोबा अमेंडमेंट एक्ट से मोइ स्टेट ता सना लोयना मोइ लाउथोखरे को अदगी सम सर्टेन एरिया खरा स्टेट खरा दसु मसी स्टेप सिंह सुम लौनर कदोबा माले मणिपुर के हौजिक प्रेसिडेंट रूल नी प्रेसिडेंट रूल लोरगसु अखोइना मियाम की मास मूवमेंट अखोई स्टेट गवर्नमेंट मसी अखोई सिगी एक्ट से सिगी मायोक्ता एक्ट सी चना हंदनबा एक्ट सिगी मायोक्ता रिपोर्ट थाव हाइदना अखोई स्टेट की लेरिबा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯊꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯦꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯖꯍꯧꯒꯦ आर्टिकल नंबर 14 अखोगे इक्वालिटी बिफोर द लॉ है बनिको आदा एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया से एवरीबॉडी हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया से को आइन की ममांग ददी को अखोई चप मने है आदा सिगी हौजिक एमेंड तोरइबा एक्ट से सेजरा पोसाम खक यावेबा डिक्लेरेशन ऑफ द वर्क ऑफ प्रॉपर्टी कनागुम्बा मी मना वर्क की प्रॉपर्टी ओइननबगीदमक्ता डेडिकेट तौबा नत्रगा मदुगी डिक्लेरेशन अमा पीबसे मसी कनाना पीदौगे हाइकांदा अखोई इस्लाम दा सही मंगादगी तातना प्रोफेसिंग तौरबा मा इस्लाम प्रैक्टिस तौर इस्लाम चलबा मी मना तौदौने हाइबने अदै तारगदी सिगी डिफरेंसेस से कना लोगे ममांगदा चप मिपुम खुदिमक चप मानगदौने हाइबसे मसी अखोई हौजिकती विथिन द मुस्लिम को मुस्लिम मनुंगदा सही मंगा इस्लाम चलाबा हाइबमा सही मंगा इस्लाम चलत्रिबा हाइबमा अनि की क्लासिफिकेशन हम लेरेबा अदो कैनोनसु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नसु क्लासिफिकेशन बुदी पी अदो क्लासिफिकेशन दो रीजनेबल क्लासिफिकेशन ओइगदबने न पीबको अदो रीजनेबल क्लासिफिकेशन दा सुमाइना प्रोफेसिंग सही मंगा इस्लाम चलबनी चलब ओइगदबनी हाइना पीबसे मसी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की कैटेगरी दा चिंबा यागदोइरा नत्रगा यारोइदोइबा हाइबा क्वेश्चन से राइज तवेबा अतु पामना आर्टिकल नंबर 21 दा कोई राइट टू डिग्निटी एंड द पर्सनल लाइफ से मसी सी सिरेसिरा violate tawbra haibagi am achoba question ama lai adu khwaidi hena maru oiba question amana secularism article number 25 right to freedom of religion se masi india ge basic features of indian constitution ni sige basic features of the indian constitution se article number 14 su basic features of the indian constitution ni 25 su basic features of the indian constitution ani mak sireisira akogi article number 25 aduga article number 26 ta akogi how to manage the religious ko kan denominations are religious kano singse kamai manage over the hari what se sida interpret to se masi basic features of the indian constitution bhalat masi tawi yam chawna tawi kanglo phurup amagi ada sira khwai ge na maruai ba posa mai chi thauri akoi inclusion board inclusion of non muslims muslim na taba mioi sing akoi ge kano da board se da include to halak masima khwai ge hena fataba khwai ge hena chumdaba aduga खाइदगे हेना अखोई इंडिया के बेसिक फीचर्स ता अखोई अटैक तोबा अन सिगे पोसिदनी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन अटैक तोरे हारिबसे मरमदि इचम चंबा यामना सिंपल एग्जांपल दा अखोई मणिपुर दा हारसे अखोई सनामही टेंपल बोर्ड ले सनामही टेंपल बोर्ड सिदा अखोई क्रिश्चियन मा नत्रगा मुस्लिम मा हापचन छि हारदि नत्रगा और हिंदू मा हापचन छि हारदि मदु अचोबा इट शुड बी अ बिग क्वेश्चन को अदु लाकनी अरे अखोई गोविंद जी टेंपल बोर्ड ले को सुमाइना अखोई इंडिया की तोान तोान तिरुपति नत्रगा आमस्टरडम तोान अखोई टेंपल बोर्ड मैम लेरीदना सिगी टेंपल बोर्ड नत्रगा तोान तोान रिलीजियस की मफम सिंह बोर्ड लेरीबा माई मैनेजमेंट कमिटी लेरीबा सिरैसिरा करिगुम्बा नन हिंदू नत्रगा नन कैनोमा हापचन तारगदी मदो अचौबा कैनोमनी सिना ngसागी इंडिया सिदा अखोई राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हाइबसे मागी धर्म की निंखा तंबा धर्म का मरी लेना डिनोमिनेशन से मसी चलाइबदा मा मसागी निंग तंबा लेजबदो मदु अद खुद थिंजनबा पोसा अमनी अदुगा हौजिकी से हापचनबगी पोचे अमुक लायना खलसे हापचनबई पोचे से मुस्लिम की कनोदा वफा बोतन नन मुस्लिम हापचनबई यादी हिंदू इदसु यालोना क्रिश्चियन के यालो नता पारसी के दसु यालो नता बुद्धई दसु या बुद्धिज्म दसु यालो लोइमक्ता यालोबा अदु करिगी हंदबनो सिनी अदु सी इट्स एन अटैक टू मुस्लिम्स डायरेक्टली को इंडिया है पोषक अखोई लेरीसे मसी पुनः हिंगमिनबदा दरकार लेरीसे कहीं हाकांदा माई तोंगान तोंगान मल्टी कम्युनिटीज मैम मल्टी रिलीजियस कम्युनिटीज मैम को अरे रेस क्रेट लेरीबा मैम से मसी पुनः सिगे को एक्जिस्टेंस अमा को सर्वाइवल अमा अखोई पीगदोसे कनानो कॉन्स्टिट्यूशन दा यावरिबा मागी धर्म नाट कल्चर मैम दो मदो मागी लेजरीबा अदुंबा धर्म नाट कल्चर टुकी मागे रूल्स एंड रेगुलेशन मागे प्रिंसिपल्स मैम दुना प्रैक्टिस तौबा यानी तौजबा यानी मदुगी निंखा तंबदा खुद थिंजलोय धर्म की निंखा तंबदा खुद थिंजलोय हाबा पोषक अमख गारंटी तौरगा अदुगी प्रिंसिपल दुना बाउंड तौरगा चटपनेबा अना सेफ इंडिया हाइसी हारबदी सेफ कॉन्स्टिट्यूशन नेबा सेफ कॉन्स्टिट्यूशन तौसे हारदी वर्क अमेंडमेंट एक्ट से मसी अखोई रिजेक्ट तौबा दरकार लै मसी अखोई रिपील तौबा दरकार लै विड्रॉ तौबा दरकार लै ससेस ममांगदा अखोई फार्मर्स बिल पुथोइदना
सही अहुमरी फार्मर्स बिल के मायक्ता इंडिया पुनमक मुवमेंट चथखिदना सुमाइना एंटायर इंडिया सिदा इंक्लूडिंग आवर मणिपुर ngasi ngasi bak akhoi manipur da kanglu phurup ki oiba akhoi ama choba akhoi turmoil ama akhoi violence akhoi conflict ama mayok naraga lai da akhoi na khangi mase within short time da government of india na chap chaba ain gi oiba adom ba step pai khalaga ain gi oiba machinery sing ado phasana use toraga yam thuna kaf to ba yam thuna lakshan ba ba krak chap khai ba ba lan to sing gi matta ain strictly enforce toraga krak chap khai raga adom ama sa gi lejari ba constitution gi purview to loi lehen ba ya ba se masi tau da bida choi sang wala game chana khre ha se khoi kon realize to tori da khoi loi to min re da chate it's nothing india na khoi da sana ba india gi lusing sana ba game amane se ap ta re da loi like that ngasi amuka akhoi mafam khodi makta masjid ta imam barada darga da are kabristan da madrasa da are tongan tongan ba religious denominations biam charitable denominations mayam se masi sira conflict holaga adu makha tarakada mafam khodi makta hindu muslim gi dilemma ama lelakanda 80% wari ba hindu gi akhoi popular vote che masi laura kanda makhoi gi kano se regime se makha ta na sang na leina na ba gi vote bank politics ama akhoi tongna na ba thawai na sigi work amendment bill se prepare to bani ha se khangi na kai no triple talak bill kano to doi ba muslim nupi yam nungsi ye ko muslim nupi gi hak kan gadori ne ye adu muslim nupi gi hak kan ba pamba party sin kari gino parliament ta muslim nupi ama phawa ticket piraga parliament ta muslim nupi am phawa makoina phamhan da ba si kari gino adu muslim sing gi hak yam na kan ba pami ba party sin work for board ki property se chi snatch to ya ba ki adum ba room yauraba snatch to ya ba ki provision sing se work for ki amendment bill gi through da ek through da insert to salaga se sida problem create to ba ki mahuta center da lari ba khoi ki government se masi akhoi more than 14.9% possess toriba muslim se sigi oiba mi ama phawa mp yaw to ba si kari gino sigi kano party se mi ama phawa ticket pi de ba moi party gi vote leb na ticket pi de mi ama phawa moi mp puthok te ba muslim de gi the proportionate oina muslim sing to pp ba yadro ade muslim sing gi hak ki maram da yamna khalli ba adugum ba regime sina kari gi no ba muslim sing da right to participate in the governance kari gi adu gi hak to deprive tori no ba ministry council of ministers da muslim am ta hapsan ba yadro kari gi no administration da muslim se total deprivation ma asa tori kari gi no ada sigi point of view sidiga koina ya make sing na khangi makoi intention moi motive se kari no work for se masi shamkat na ba nate work for se masi hena phaba corrective measures samada magi administration system se hena phaba corrective measures samada purk na ba nate work for gi lari ba property do madu kamaina mungada ge habas dem yang thamani aduga agai mass people gi level da work for gi property sing aduga masjid ta are kabristan da idiga da problem thola kanda hindu muslim gi oiba tension hindu muslim gi oiba agai exaggerated mindset se lehla kanda vote bank gi politics ta khudong chaba phangna ba thawai na masi gi bill se articulate tawani habas se agai khange ba yam make sense now khoina lakning idi manipur gi context da agai se muslim sing gi work for एक तो सोपनी है तो मुस्लिम सिंह से पेन तदना इरान खरा हौजरी बनी है से मसी सिगे वाखलोन सी मणिपुर लेरिबा कांगलो फुर पुन मकी चिनाव सिंना मसी खन मसी लाली मसी लेपाक सिगी पुन्ने हिंमिनबगी माइंडसेट ता पुन्ने हिंमिनबगी बेसिक फीचर्स से डायरेक्ट अटैक तोरबा पोसा मनी आदना मसी मुस्लिम सिंह खक अखै अवाबा ताहली बनी मुस्लिम सिंह खकी राइट मांगी बनी तो मुस्लिम सिंह खकी थबकनी हाइना अखैना खलगा तब तारगदी मसिगी हेना अखै अपंग वखल अनि सुना लेरोय हाबसे माइ थमजगे मतंग से आई हाइजगे मसक ममिंग दि पनिंग दे मयाम ने हेना खंगबा अदुंबा अखै यम बारबारिक ओइबा अदुंबा मियोय खरना थोलागा मयांगी सेंटिमेंट मिगी थमय काइरिंग आई मतम मिगी सेंटिमेंट शोइंग मतम जदा सोशल मीडिया दा कारण फुरन हे ngang थेंगनै अदा काइंडली मसे तबिगनो हाइबा कय अपील माइ अदुंबा मियोय सिंगदुदा आई यम मेच्योर वइना आई सुंबा पिलम खाइ तौजगे मतुंगदा मसुंबा थवक सिंसे तबिगन मदु यम लेबा मचा तामनदे यम चिप होय मले मसिमा तबिरकनो हाइबा अपील से थ्रू मीडिया आई आर्नेस अमसुंग आई हम्बल अपील खाइ थमजगे अदुगा अमना अखोय मणिपुर दा सेंटर दगे अदुंबा टीम मखक लामग्रेको अदो तोंगान तोंगान बा रिलीजियस डिनोमिनेशन खरदा ला विजिट तोरमे हौरबनिको कंट्रोवर्सी क्रिएट तौननबा हाइरिबा मफम सिंसे स्टेट लेन नि वफगी लम नते मिगे वफदा रेस्टार्ट तौरबा कब्रस्तान दो अदो स्टेट लेन नेना विजिट तौ लामे है सुमाइना मणिपुर दा मफम 13 मंगा गुंबा पॉइंट आउट तौरे है सियामना चौबा अखोय कुरुक्षेत्र गुंबगी लंजाव मा अखोय ट्रिगर तौरिनिको सि चिंथोकनबा तौरि
si kaino hai kanda sina entire state sigi peace and tranquility de am achoba ashopa akai ba ma lakadori ba si muslim sing khakta da sigi trouble ni muslim sing khakta da problem ni haina ko khan ba chumoya ba state sigi peaceful environment ta aduga akoi harmonious environment ta akoi punama ki coexistence ki environment da achoba thitan noi gadori ba posak ama kha trigger tawdori ba si pocha fa thawak nate koi punama na irrespective of community lines ko across the community lines hai akoi mayam masi thoraga wafapel se masi reject tawda akoi loina mak na thawang lomin ba yaba lomin pham thopa matang ama oi ha ba khonsi ai thamjage aduga state sida akoi na tawba yaba hairaga di akoi miyam na akoi true protest democratic oi ba akoi yamna lebak macha ta ba protest tawba tai akoi protest ni haira kan da yam violent oi ba lebak macha ta ba yam barbaric oi ba that kind of protest akoi pungning thawgatti madu tawroi da bani akoi yamna democratic oi ba India ki constitution na akoi da guaranteed tawba akoi na protest tawba yaba gi akoi hak akoi limitation adu gi manunda akoi genuinely continuously akoi hanba laitana ek si repeal tawdri phawba akoi protest tawba dawni adu ma protest asida state sida leiminari ba kalu phur puna ki chi na puna amato oi ba solidarity akoi bifam thoi loina na PBU haina soi appeal tawjake adu ma khatara koda akoi wakfa khatanate hawjiki leriba regime sina sum mathang attack tori se lepak sida leriba secular fabrics punamak se masi macet tana thugai na ba tongan ba legislation me among khak systematic oi ba mong sum purakadori luga last da kanino akanda in Nepal si Hindu rashtra dena ko declare to na world community sumaina India si Hindu rashtra ni haina declare to madu gi pandamadu phangdri phawba ko tongan ba secular fabrics me amama aduga magi community ki waiba personal law gi fabrics me amama denominations me amama institution me amama thugai na ba legislation mathang tor kadori masi maruoina masi gi thabak si tawbada India da leriba akoi Hindu gi 80% se sige popular support se tawriba kangbu sina phangya ba for example akoi gi petrol maman kya yaukhre khoi myam na khangbi dana ko khangbi ri dana ngarang na hanchu phanam henga khatai nal patram doira keno hengal tai ti kan maman kya henga khre dana ada si election da si issue oi deba petrol maman henga ke henga chau sieng maman henga ke henga chau diesel maman henga ke henga chau ram mandir di sari dana the ram mandir sari adori it has been justified government is doing the best for Hindu community adori we have to cast our votes in favor of this party sige mindset si majority da leriba majority ki kanu ki miyam sina masi fazana eradicate tawdraba si wakal si hongdraba mana tawri se India kaina na ba thawak tawri bani kanglu phuru bayam sigi harmonious livelihood ta attack tawri bani aikhoi lepak sigi miyam lairaba praja miyam sigi welfare gi damka tawba thawak nate masi makanglu phuru ke mingda tension create tawraga magi rise makha ta na sangthana leina na ba tawjari bani habase masing yam ba kanglu ki miyoi singna masi understand tawba aduga loina na tawri ba kangbu sida pala tabi bagi tangkak ama laktriba makhaidi akhoi lepak se kanmada wa ga tra habase masi akhoi thajaba ana lamdam sida koi myam na haini akoi handaki thuiba akoi conflict se India gi victim akoi oire haini India government ki kanglu phuru khaiba aduga kanglu phuru khairaga chui chang on ba magi geopolitics amasung akoi gi kanglu khaido ga mai sel leiba akoi tongan ba magi customary amasung magi historical rights sing do madu restore tong na ba leiba movement sing se kaf tong na ba lakshan na ba chakhai na ba tawriba adumba magi kanglu phuru khaiba ranjiti du gi victim akoi oire bani haini adu se wafa bot ki wafa amendment act si lakpa kandana akoi si muslim sing da tawni hairaga tumina yenga leibagi wakhalon na leitaraga ti akoi yam kanna ma we are very much confusing on that area masimadi akoi kitang langani manipur gi wen hairaga su India gi wen hairaga su 80% of the Indian population Hindu ni 80% sina masigi justification se disen lawrak tragadi 80% du gi popular vote adu dum phangaga mai region laigani hena sri hena worse legislation mamam su purakini adu mamaida aroi kaida lakani India kaigani da aina India kaigani harise masigi also akoi historical evidence historical basis adu karino hai taraga di recently akoi yeng se ba ko okay ba sahi ticket khara gi mamang da thokiba sahi century amani si mamang da thokpa khara yeng se ba akoi Turkish akoi empire se Ottoman Turks ki empire se am chawrami Ottoman Turks ki empire si kadai phole rami kanda akoi Arab se Ottoman Turks ki makha da rami aduga Europe se tangkhai me hena Ottoman Turks ki makha da empire makha da rami aduga Middle East se masi ayamba maximum part Ottoman Turks ki makha da lerami
रशिया की पार्ट खरस ऑटोमन टक्स की मखा लेरम सिगी ऑटोमन टक्स क्रमाइना काई की ऑटोमन एम्पायर से कमाइना काई की है मतंदा ऑटोमन एम्पायर दुगे मनुंगदा ख्वाइदे हेन मरु ओइरिबा ख्वाइदे हेन मसिंग याम कालो फाइतारेने टर्किश कांगबु से सिगी यंग तक मुपेन ने अम थोरे सिगी यंग तक मुपेन से थोरपदे ऑटोमन एम्पायर टोई की ब्रिटिश एम्पायर अमु यंग ब्रिटिश एम्पायर से पृथ्वी दा नुमित तादे हाइनरिबनी ब्रिटिश एम्पायर से आना ब्रिटिश एम्पायर के मनुंग दा चटपदा अखोगी नुमिदांग ओइबा मफम दुदगी चटपदा अयुक ओइबा मफम फवा नुमिदांग ओइ मफम माई एम्पायर मनुंग खक्तदा चटपदा नुमिदांग सु अयुक सु अंगानबा मतम सु अमम मतम सु चटनबगी मागी ग्लोब सिदा मागी कनो लेखरेबा को स्पेस लेखरेबा अदुना ब्रिटिश एम्पायर से नुमित तादे हाइनयबा अदुगे ब्रिटिश एम्पायर नुमित तादबा मफम से सिगी ब्रिटिश एम्पायर से काई खियबा लोइसलेबा कमाई लोइसले असे ब्रिटिश नेशनलिज्म की इशू से कंखलपदगी सि लोइबने अखोई ब्रिटिश ना चावगदमने अखोई ब्रिटिशर सिंग अखोई ना चावगदमने सि मैम थोरैदना एपार्थाइड पॉलिसी की करिक्रा मैम थोरैदना अखोई इवन गांधी जी खोइना साउथ इंडिया दा चटलगा एपार्थाइड के मायोक्तगा तौरगा मंगोंदा ब्रिटिश सिंग ना मंगोंदा अखोई माना अखोई ब्लैक सिंग दा नत्रगा अखोई इंडियन ओरिजिन सिंग दा तौबा अखोई एपार्थाइड एटीट्यूड अदगे मंगोंदा मग ट्रेन काखतपदा तौखिबे एपार्थाइड एटीट्यूड सिंग मैम ले ब्रिटिश का ब्रिटिश नतबा सिंग आनी के मरक्ता याम खेनबा अखोई ब्रिटिश की नेशनलिज्म ब्रिटिश की याम अचौबा लाइगा मीगा समदबनी गाय मोय खंजबा adumba that kind of things adu that was a real problem mogi downfall natraga debacle si real problem cha dune nakala maram da German Hitler ge power se matam nakala idana second world war de Hitler na loi thom da lai me so area sa lem se even Russia for fere fere haira khang ri ne ba adu last Hitler na tu ri se masi kamai tu ki aha matam hana German sing se masi god na direct prithvi se rule toru so na tharak pani ada German nattaba sing se samrak ngamrak natani anu ma khoi se prithvi lum na prithvi da gravitation force gravity hengan na ba popa kanoni miyoi sing ni jibani nang na karigomba German nattaba mi ba nang hat ngam tar ga di nang god ki afam nang salvation phangam ni you can get the salvation for god haina sigi theory sida kamakpa history ge mindset Hitler ge mindset to madu buni fascist mindset hai se adugi fascist regime do fascist mindset to toy ki na nazi mindset to toy ki na ko si ka punna hingminaba punna leiminaba leipak amata ko masing yamba yari USSR toy khidana sichu Russian Federation kangkhalakwa aduga Russian nationalism se wangkhalakpa ge toy bane punna hingminaba leipak amata masing yamba kanglop sina mage mioi sing siki oiba yamna arrogance oiba adumba that kind of nationalism ma puthoraba aduga masing yamba kanglop sing sida insecurity create toraba masing yamda kanglop sing sida apprehension create toraba masing yamda kanglop sing sida ekoi state sponsor akoi discrimination chatharaba that is the alarming stage leipak to collapse song na alarming stage am yoraba ni si pochi anasi india da hojik laiba hindu nationalism gi yam sathi ba cult se india gumba jati 543 muk laiba tongan tongan ma kanglop frup myamam khak laiba dumba khoi ge leipak amada masing yamde haidana masing yamda basing sida masing yambana akoi chathaba state sponsor discrimination aduga state sponsor akoi disharmony sigi situation che create tor patar gade what shall be happen in future masi akoi myamna khanbiro this is the right time to think and to protect our land and our country sumaina ai sima thamjage aduga atopo wafam amana akoi lamdam sida lariba akoi democracy se masi sumaina kanglu phurup ta jat kanglu ta yumpham oira kanda pangthopa election system se masi dati akoi asengwa mihut phangma ngamoroi parliament se masi masing yamba kangbu na dominate toron ado parliament se communal line da dominate toron assembly su communal line da dominate tonaran ada akoi manipur da akoi ge minority muslim sing se maru aina akoi lelong assembly constituency khak natana akoi ge minority muslim sing na masing yamna majority oiba natragana vote kaaba yabagi masing leiba even 50% phawa akoi population leiba constituency amphorite singda 20 assembly segment ama scheduled tribe ki reservation sakre tampakta nifu lemoi nifu sige manungda tampaki nifu se maitai amasung pangan gi constituency ni nifu se sige manungda lilong assembly constituency khak natana atai dadi akoi gi leriba muslim gi voter sing se koi pangan gi voter sing se tongan tongan ba constituency mayamam khaktai ko se minority oina akoi population se yawe ba maram aduna akoi gi minority da belongs to ba mi moina matik charaba su natraga right to represent in the assembly adugi hak lei jaraba su mioi sing duna vote de pakanda vote karak pa ya gi chances se yam ne me ba
मरमदी इलेक्शन की मतमदा कम्युनल पोलराइजेशन से लेते हबी यारोयबा फजन लेयबा अन सिगी पोचे लेरगदी अखोय सि डिप्राइवेशन in the right to represent in the assembly si whatever lay sigi system sigi makha da sumba legislation myam lak se say it is very dangerous aduga manipur da movement kamaina tawgadage aduga movement si akhoi mislead tawba yaba environment kamaina lai adudagi kamaina akhoi achumba right approach ta khoi kamaina satkadage habdo adu matang do ayam lak sege akhoi work amendment bill se pass tawre habaga akhoi miyam se kana matana akhoi mass people gi akhoi movement akhoi lauthokpa leite ba ko akhoi kanogi manipur gi panan singi akhoi 1997 dagi hauna apex body amoina akhoi leiba amu kokna so akhoi work amendment bill gi mayokta akhoi official loina akhoi movement declaration tawba leite but si akhoi people's ki pulse ta phawba nungai ta bane ba aduna maram kan people se masa mathanta automatically thora ga movement torpane mase kanagumba loop natraga kanagumba any body yamana mase sponsor tawraga natraga kanagumba kharana insight tawraga kanagumba kharana inthok inchin tawraga sanaraga adaida oirakpa keno natte movement natte ba se people gi instinct da phawba people gi thamoi da phawba akoi gi leriba keno sida attack tawre religious sanctity da attack tawre akoi gi personal law da attack tawre that means akoi gi quran da attack tawre akoi gi keno da hadith da attack tawre haiba sigi sentiment sina maram orega lepak sigi eklada integrity da attack tawre lepak sigi constitution da attack tawre si akoi yaroi haiba sigi instinct da miam se thorakpa movement amane ba movement se da kari lai hakanda akoi political stand ma work amendment bill se kanana pass tawi ek kanana oli bill kanana prepare tawi aduga parliament ta ek one na bagi ta voting to da kana kana in favor of vote pi kana kana oppose to na ba vote pi si pochi akoi people sine yang ai si yang ko matam sida BJP and its alliance si group sing se in favor of vote pi 288 phangi natra do aduga against the vote pi ba kalu baduna 230 ga 2 phangi ba sumain toroga against lei badu mai thi ba ko now muslim gi area da muslim da ki vote pi ona la aga vote lau ki ba muslim da vote thada ki ba political party sing or candidate sing ado heres kano da salaga parliament na muslim gi against ta muslim gi wafa gi property lut tawna na ba prepare to ba dugum ba kano dugi in favor da vote pi ru ri ba du ma political party sing do madu miam chena nungai pham thokra nungai pham thok tabra ba this is a question somda kan la aga muslim gi jaga da la aga vote pi bi yu hai ba aduga vote chu lo ba praja na vote chu thada ba da acha khraga muslim gi against the ain sem ba muslim gi property lut tawna na ba madrasa lut tawna na ba kabristan lut tawna na ba idigal lut tawna na ba ain sem ba ada amuk su la aga muslim gi vote pi bi ona la ko da miam chena welcome tawgadra tawroitra ba that's the question ada sire sira madu gi direct hak theng na ba political party du da akoi ge manipur gi wena akoi muslim MLA amalai direct BJP gi MLA wai ba ado pa ani emana akoi alliance ta lei ba hariba party BJP gi alliance ta lei ba party ne hariba sing sida miyam na lawai se na hoi political stand clear oyu hasina being as a muslim nangi political stand clear oyu ha matang sida ai yang phajana clear oi hoge ko manipur da muslim MLA ahum lei adugi muslim ahum adugi manungda ani emana pangan muslim ni amana bengali muslim ni ko ado muslim MLA ahum haigani aduga ethnically lakota ragadi pangal ani mani aduga amana bengali ni si punlaga muslim ahum ne ba muslim ahum sida miyam na question tawe ba je movement si lakpa kan da je movement si manipur gi kalle da ko miyam no bire am kalle ba ko ado question tawe ba miyam na ko ahum gi political stand clear oyu hai ado sigi matang sida akoi miyam sigi mamitta miyam si mana tawriba thabak sing se kaisu khangamaroi kaisu uramaroi aina tawriba thabak sing se masi adum miyam china adum convincing oigani haina khanba adugi matam do natre sinida masa masa gi oiba clear stand do phajana public domain da thora ga thamba matam oi dribra sinida kan hansi ado khagi makok sina lot laga leiraga maning sina sum hai bagi adum ba matam madudi natre da husik se ko phajana public ki domain da thora ga ai akoi leriba akoi kano se akoi interest akoi religious interest lepaki integrity ga mari leneba interest masida shok naba
थबक तौरीबा अदुगुम्बा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म सिंग अदुदगी आई थोरए हाइना थोलकपा अदुनेबा मियामना उनिंगिसि ओइफम थोपरा थोक्तबरा सिनिदा मियामना उनिंगिसि अदु नतब्राबा मदुना करिगे अखोई मथक्ता लेजिस्लेशन चुमदब लेजिस्लेशन सेमीबा कांगलुप अदो मदुगी कांगलुप अदुदा चौबा चैथेंग अमा मखोइना पॉलिटिकली पीबदुनेबा मियामना अखोई मिहुत अमोइना मोइदगी एक्सपेक्ट तौरीबसि अदा सुप्रीम कोर्ट दा केस थारी हाइबा पिटिशन पॉलिटिक्स सिनदी